gum ni emfa nya asemonka. Good 6 years to date, NDC has omuntimi fa omu kwan ombefa so obu man no kura mre ye no ma be chiri ma chire. Da bia MPP ye manifesto anu makotu no matu no madan no mabutu na ho no omo de aba enti manifesto no omo de ba no manka so omo nim de wom because omo be fight against E11 no omo manifesto ka kire say omo the next NDC government will introduce transaction tax. But they were fighting against E11 because they knew that ebe buawu hieni no na buawa Sebi na wa jiminti NDC buawa MPP be buawa weni bete won to aba ma no ntia ne eti sa de a na nka nipa ono oje adwuma ba ko no aje akatua mienu Haruna Dusu timbe ka kire wo se enkoye we na wo so di nachi kromfo like that. Kromfo like that and a year or minority leader in parliament. Na man bia nka mbrani no ma ye adwuma yi a nka Haruna Dusu nke a hye supo e ka se show bi supo a what ya se o man bia ya akọ Singapore ne ko wi o musika ba ko ye didua ye be sina o se de u sina na ma toto no ye be sina for good 6 years now we are mine abangbabim said that we year adwuma na nka obi ebui say we kromfo enti no wanya tweno wo ka se nyankopon yesi na twetwe wo tweno wo pa afa ko Dubai mo mu ntwa hwe anu ntonto na tweno ba be hye wani ase mo physical mo be physical no sa krono sika na mo wiewia mo be fe. This is NDC wo dey tena ho na di o machi because 144,000 people are omukwaji free you o mafi system and when these people begin to talk I beg say the whole Ghana na ekasa and yes Ghana they are the people omu NDC for the omashishima ya pam of course Ghana be ding amano and omu kan and tie omu and the Ghana card is going to eliminate more of them in only one institution. Yetimi Ghana card na wuni sa na NDC for no jimi wo ho no etimi asave 30 million a month US dollars. And is about umia edi nyansa ebe kasa Ghana card no ono de ohuni se mfa so kura chen 30 or 15 interchanges a jimi fo ne mmoa ba be di na tem because wo ma jimi mmoa ne wo ma me ne dawo wo mo enti omba be diatem na se card ba ko timi save 30 million dollars a month card ba ko because yi edian omo nya adwumu omo ti fie NDC fo no omo kwa no makotena party headquarters boso meso na akoda na account no adi ba umia ba enti na do kaze yetisika so no and still Ghana yetisika so because I always say what if you wonya adwuma na so aban tua o kama wo gisika di baba wonti sika so a o man be na nti sika so a obeye sa asabi nsem hunu ne nkwaso ade we o man be na nti sika so a sa nsem fun we obeye and this always sika ehyehyɛ nkrofo to se nipa ba ko ye adwuma ba ko so oje akatua mienu Haruna Dusu kromfo Haruna Dusu balawo me kan o kasa wo beti ase wo ye balawo Haruna Dusu wo ye balawo wo ye kromfo why do you need to call him a thief? He's a thief. Wo ye adwuma ba ko no age akatua mienu for all these years now ujidi say mama baso because as NDC no ya ma ban kwan ya ma sika nka ban yes obeboaboa no agedi aboa Ghana fo no ya ma kwan ya ma na anye nti Ghana fo mo akire no ama NDC enya asem a ye kwa ye beka say Ghana fo mo ho kire mo nti ye NDC fo no mo anka say ye chita fo no mo ya baso ne ya ade ye Haruna Dusu se mo na baso na mo mpene no Jimmy we o be san la akoto ababa na sa Tamale Central ho de mo de mesi me 2024 there are some people bia munnim na masa to abama o ma any social media and this abon kwatete free so bi e be di mu atem no because na ehun se nyansa pa mu ni bi
But what they can 2024 Haruna Drusu Jimmy Foba here or no one no pram. Mumbo di mammy, a boy, Sam George mo. Man to 2 bentia or money keta MP. Man 2 bentiano. Namosa de me omodoso, but this particular 3 say MP moi mutimi kwa Jessica say de kwa kwesi keta si defense na mukodi. Na akufa do ba ya afa na mode pressure beto no siso mbesi keta si defense kana mokwaje ye no we. Nke so osiketa kwa sa maame no mo che no na mo to no to nsuo no. Sa maame no osi ho no ma mo dede no nkosi na no na mo wo no ntu. Ni nyuma pa oye ye ni nti. Na chatuchi kata as old as you are utiri hu nyina afu dwene empanyifo se panyin tiri hu ne yesi akuma o ti ase je se panyin tiri hu na asam tiri so aye kokko panyansa endi ka chatuchi kata as old as you are any wo grey hair no se de wa chekura no enka wo nyano na wo kasa wo nyano na wo kasa bi wo be ka asam a kwasiate ho no no ote a ebe mma ni nyansa chatuchi kata. Maybe I remember trying to do at when you too much for me to go that with you. But to say once somehow kind, Yan send him the ending to make her. But maybe do at them, maybe I'm mammy home. Because we are too old. And papa penny, Oba says the word do no jena him crown woo tattoo. Who anchors our cow said. Naturally, when yes, will be bow to a natural so ube. That is how God created us. Into a natural. Says ya chatuchi katagua enye news because we didn't nchine wie. Enti nka ba bia wadu no yi sa dirty politics ni fi wani so na eye patriotic ejina homa o hwe o mampanyin kufo. Yes papa NDC fo yi enkobi onko yem pense no mo se mo makama adwen. Eye but sesi ano me ye mind Ghana no sort mo jimi yes ba ko Jimmy bisa huna na parents who so ba se akwa Jimmy on kasa yo enka kura yesi Jimmy fo yi kwase aka na no tum ebuni nyansa ni won de na waka na no atum kura no wa Jimmy waka na no atum kura no wa Jimmy. And you shouldn't listen to such non-entities who thought that na eyiska. I'm telling you, if you don't know eyiska into the core internet no so a faculty nyansa ade a ebe hye wunkran me say sese no obia babia ye den bra nti bo homene so na wo de esa aban si wo ba besi wa kanokre wo kasa aban mi adwuma no kanokro wo afri SHS ama abre wa nkobi enti sa aban bebi adwuma kura na wo gidi si ebe fa wo kanokro free SHS no amount time Mahama buy was one my own school to free SHS one yet wa mo anko ko suya djuma so ma un suya o ma electricity ma dum so we na wa ye wo wie ya wo se enko biebi adwuma pe pa na wa ye bia wo betima ye ko suya djuma wo kwa weather sa ne nkura no